Om Swastiastu, alit-alit ibu sarang sami, puna pigatre, dumogi sarang sami statekena rahayu nggih. Sane mangkin ibu jagi ngajahin utawi ngodarang majang ring alit sarang sami, punika indik materi ke kawin nggih. Minap alit-alit sarang sami sampun nenten malih asing nggih mendengarkan utawi mirengang napi nika kekawin nggih. Kekawin utawi sekar agung inggih punika kedah kebaos tembang gede. Tur basanya nih mawit saking basa Jawa kuno nggih. Ring kekawin punika wonten wirama. Wirama kebando antuk ugar-ugar inggih punika wonten guru lagu miwah matra. Guru wonten tiga pepalihannya nih inggih punika wonten guru hareswa utawi guru bawak, guru dirga utawi guru panjang miwah guru plute punika suara panjang tur ngileg nggih. Lagu tegasnya nih suara ingan, suara bawak, suara nyelocor, utawi kecape sane ketembangan bawak. Sejeroning mawirama suaranya nih ngenah ring bongkol lidah utawi wenten ring tungtungin jiwa. Wereta punika akeh kecap utawi wanda sejeroning acarik. Matra punika wangun guru lagu sejeroning acarik. Wenten akeh makudang-kudang wastan wirama sane prasida keanggen ngewangun kekawin meneka di wirama seronce, wirama totake, wirama mandemalon, wirama meredukumale, miwa sane lianan. Wirama punika lumrahipun kewangun antuk lengkara petang carik sakewanten, wenten wirama sane kewangun antuk lengkara tigang carik, punika kewastanin rah 3. Wirama sane kewangun antuk lengkara petang carik, carika pertama punika kewastanin pengawit utawi pengambilan, carik sane kaping kalih punika kewastanin penyalah utawi pemisalah, carik sane kaping 3 punika pengumbang, carik sane kaping 4 punika kewastanin pemade. Nggih riki wenten contoh utawi imbel tanda-tanda guru miwah lagu ri sejeroning wirama utawi kekawin inggih punika huruf hidup a i u e o punika kebaos guru. Yening a i u e o diapit utawi keapit oleh e konsonan punika kebaos huruf mati nggih. Imbanya nih minakadi bakti, b nya nika guru, cakre, c nya nika kebaos guru nggih. Lan suara r, suara h, suara nge punika taler kebaos guru nggih. Di sejeroning kewontenan tanda inggih punika yening metedong punika talar kebaos guru, yening meulusari punika talar kebaos guru, mesku ilut punika guru, metaleng punika guru, mebisah punika guru, mesurang punika guru, mececek punika guru, metenganan punika guru, lan yening menghadapi guung imbanya sekadi cakre, c nya nika wenang kebaos guru, lan yening menghadapi nanya punika talar imbanya sekadi dadia, d nya nika kebaos guru, yening menghadapi suku kembung imbanya sekadi rakwe punika r nya nika wenang kebaos guru nggih. Inggih alit-alit sareng sami sane mangkin puniki tugas saking ibu nggih ring suang-suang kelompok sane ibu sampun kepah iwau durus suang-suang kelompok ngerereh utawi nureksain utawi menganalisis indik wirama mandemalon puniki nggih. Iriki taler sampun wenten susuratan Latin miwah aksara Balinya nih nggih. Alit-alit sareng sami, nah puniki wenten suratan aksara Balinya nih. Taler iriki yening alit-alit mangdedangan anduk nureksain utawi menganalisis guru lagunya nih, wenten nganggen ketukan nada utawi nganggen ketukan suku kata, perhitungan suku katanya nih. Imbanya nih punika taler sampun wenten nih, nggih ring wirama mandemalon ring sampingnya nih. Ring wacenan mandemalon ring sampingnya nika wenten perhitungan ring di jeni ke guru, ring jeni ke lagu nika taler sampun jelas nika nggih. Imbanyane yening ndol punika nggih simbol ndol punika kebaos lagu nggih. Yening strip punika utawi tanda kurang punika kebaos guru nggih. Irike saking irike irage ngitung napi suku katanya nih.
Imbanyane suku kata sani kebos guru punika hitung saking 0 ka pertama 1 lagu guru. Nggih. Lagu guru guru utawi lagu nggih. Imbanyane punika sani kebos guru punika wenten ring suku kata keping 5 7 8 9 10 11 12 13 14 lan 17 nggih. 17 punika dados guru miwah dados lagu nggih. Coba hitung nike Ibu icenin imbes siki manten nggih. Ring baris pertama. Hitung suku kata kelima punika kebos guru. Kata ke-7 guru. Kata ke-11 guru, 14 guru, miwah ke-17 dados kebos guru miwah lagu nggih. Imbanyane stutiniretan. Tannya nike guru. Dalar ke-7 tan tulus. Lulusnya nike guru nggih. Mangkin rerah ke sani keping 11 tulus. Sinahura ranya nike guru. Mangkin sani keping 14 paramarte. Manya nike mar nike guru. Siwe lan ke-17 nike dados kebos guru miwah dados lagu nggih. Dados bawakang dados nike panjangang tawi ilegang nike dados dalar nggih. Nggih alerti sareng sami minap kadya sapunika Ibu ngicenin materi rahinan mangkin durus napi sani Ibu udarang iwau ali-ali te mangde presiden ngresepang nggih. Durus analisis guru lagu ring wirame mande malon punika nggih. Ring suang-suang tempekan towi kelompok mali jebos yening sampun usan durus unggahang pikolih nyani tawi pikolih analisis nyani nggih. Nggih alerti sareng sami duaning punika Ibu ngicenin warah-warah utawi tugas nggih durus mekarya karyaning tugas nike sampunang nike mecande nggih. Ibu abdiang alerti mangde serius nggih. Nggih alerti sareng sami kadya sapunika Ibu ngudarang materi nggih. Yening sampun usan elingang unggahang pikolih tugasnya nih ring suang-suang kelompok nike nggih. Nggih alerti sareng sami puputang Ibu untuk aturang para mesanti. Om santi 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 om nggih rahajang mekarya alerti sareng sami.